Niniang bong WKSA atum ITI hawar ronga saralong dia cho hangvek nang ji kalite sodak pen insai ji. Di parong supi blok wanalong Iliris Enterprise akulat kimi ingku pontanglong. Assam Gov non-gazetted officer retire atumaphan verify certificate keronpon. Birta ke lang rado anaphan kardom pajolo kardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju ikha birtang tonten. Jiti ni phai krener keparni ITI hawar ni marli atum chingrum si pherang ke mai kangni. Kedam tang jiti ni phai krepo arni WKSA atum pen pherang ke mai kangni ponahot dipu lurulangso taralangso matipung lapen ITI hawar aphan red light area pu kaningje pondet aputhak ITI ni marli atum ningkang samse chepaklang pon. ITI hawar parong nido larong ni arong along manpeng kithikiding atum tadu. Lapen Karbi Longri Paro susi hampangasong dulu bonta pini arni anta majok hampangasong atumta ITI ahawarapan red light area pu kaningje abang avipinla bonta WKSA atum koson pensi kaningje ponderlo inut bang hini atum aphan kacuklem pon kichokchi jongsi thekpon long polote wangpen ingnang pon deta chok bonta lapuson ki junodak alama bang ningje jedet nangja porlo. Lasi WKSA atum nini ni thomang bong ITI arong asar bang hini atum Karbi customary lo aro nating bongchin kowe banta pen dia johang vek nangji lapen nini ni thomang bong rong asaralong dia johang hedet polote kangtui angdeng along an lampalisi sodak pen insai nangkok popusi ITI hawar ni marli atum sodak pen pachinipong. Kedamtang akapre kamuni datum na kamno kacuklem panajok yo la area plia pan alang tum nong no nang judet lo tara langso ITI luru langso matipung nitum apan nong no nang kijo posi pini ani nitum press meet hang nang kok lo nitum clarification cipi nang kok lo athema nitum ITI ke parong nido nitum rong mong beta ITI puri lo la pente ladak rong cidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke aja atum ka heng nodo ta hai piniar ni ke nitum pladak red light area pu gipo bangke nitum charjun la pente la so arjuno dak alam apor nitum ke tiata nitum ke la so alam phanke nitum ke diaun athema nitum rong mong beta ki thega tum do ki re tum do ki to tum do saru sar hangamundi do gangbura do la pende rong cidonta saru sar hangamunita do ki thekere tum ta do sarlar sar phisar puta do aklemang phari so jang ki charli tum do aposi nitum koson sila soalam aphan nitum karjuding unpo WKSA atum alang tum yong se ahok pet kahing no alam alang tum thek long pamelo pulote amuni dapan alang tum nepmon nepen alang tuming sai pamenon alang tum ta thek se reset pusi alang tum ta isia honggothon ke cikurilo alang tum WKSA komiti ka ciseng lo la sila so komiti ka ciseng alogot alang tum bang kadu kave phan heng no alam ningje nangji la pen ka heng no ki punangji pu alang tum isia komiti pen la pusa ronave komiti ki seng abostu bangke la ke non le komiti alang tum ki seng chot kali la ke komiti abostu ka hakku pen tado ajar honggothon atum tado sitame dipuang kang along la an ladak ke Karbi Long ke a headquarter dim lo sitame red light area pu jok a honggothon tanang pu bang welang pini arni latum WKSA tum noninkan isilo nenikan hini lo ne mahang pathek pen Karbi Long aphan red light area pu sarita area phanalang tum nangjong dalo laso nang ki jong putha ko pusini tum do joy unpo la ke kadu ko veta du joy un edi majok ta du joy la pen ni tum rong mong ve tum ke la dakke VIP alain arling ki sar ta do o la pen te ki thekere tum ta do o la pen ITI long ta sarlar sarpi sar puta do ki thekere tum ta do ante ni tum dak red light area lu arum long be sar ni wang ta muni tum kam klem dam bom loma riso jang tum charli ki dam ke wang dam bom loma ante ni tum dak red light area long pen tong ke aja ka tum professor tum dak college ti dam bom loma la an ke plang ki phia tum do ki thekere tum do ko pusila tum aphan le red light area pu alang ki jong hai lo punat pen lo lang ladak alang amik ke thek long la pen alang ke chini ke alang jong si chini vek pulotang te dak nang nep chengot
kumat HMC ladak red light area ke doma kodak ma a house number tanang paklangon amuni tanang paklang bengot ahok lo ITI adung inut bang hini atung kicok cedu tahai lo non malom anong cithang klub dolo sita me laki dua panalang tum nep dampa menon bisar ji pusta bisar pa menon same area panalang punang me athema honggothon ke alang tum de le secretary president ka chiseng the kali secretary president ka chiseng ke lake dipuang kang ke honggothon dupiglo sita me ma jok honggothon taret la area punang pubang welang di pinier ni alang tum man chot lang di la so posi ne tum ke dia un la pen la ni tum area pli upon red light punang ki pu red light area punang ki pu pot alang press meet ke chupi chot kali kaduk kave la area pli upon alang sarlar sarpi sarpu aklim ang phariso jang upon an may meeting ason alang rat ang no si ni tum upon dia nang chohang bek nang ji gangbura atum phan dia chohang bek nangi sarpi sarpu dum phan ta dia chohang bek nai la pente ITI area kapuri ke ni tum rong mong ve dai silo rong mong ve ke arling kisar nei ki do dim lo nehe masor rong mong terang profesor ke rong mong ve sigi dolo ante ni tum son son ko pusi karju un po red light area po lang nang ki hoke koson la ni tum ki hok un po putha nang tum ka do ka ve tum jok ta un elo alang la an inut asama long oham hai to hoba president man vek la penta lang port musri ba genet van vek amunit a area long le alang red light area punang ki puke la ke ni tum ke tiata dia un kroi krelo la ke di kadu ka veta kroi krelo la si biniar ni ke la women ke si atum pini pinap amat alang la area pli aphan dia nang chuhang ke la press meet kapadu ke ni tum kroi kre press meet kapadu chot la asap u inut bang heniang no ge klang chot ni tum kroi kre alang ka hing no phan nep ji puten nep bernot aku ka hing no tum ta chiplang pa menon rat ang nu chiwanang ne bahera lang tumpi maki claim ni tum chini dunde sita me usumardo itum ta isu imundo kadu ka ve hongkhar do matidi la so posi rat ang nu chiwan prunga ka me claim kledenon la pente a committee tum ta majok a committee tum ta insai ji pute insai pa meno di kalima kala insai pa menon armuni ta phan jong pa me non kadu ka ve phan pa phukon plangke ni tum chicha kun kalima kala di itu red light area le itum ki do kalima ti kadu ka ve ta itum ri do ikeng do kam chukle me si itum ki chuma ti di la si la sor lu so tum phan la WKS tum phan ke ni tum ke okol la president chot kali secretary chot kali lang tum honggot phan phan si ni tum diaun la si lang tum rat ang no mat pini pinaba mat lang tum rat hong jai bang si dia nang chohang bek nang ji la pen gang bura tum phan ke lang tum bong prok pen bong pen korobong pen dia nang chohang pa me nei lata ahem kali ekdom rat ang nu nang ji la aniti ke ni tum dia ni alang tum rat ahong jai chiwang pa mera alang tum dia nang chohang hete ni tum kroinde la pen ni tum arong ke saru sarhang amuni tum han ke lang dia nang chohang pa me mete ni tum ke exon and big se enpo exon and po ni tum do joy jelo ni tum ke la area pli arat arlu su pinso ni tum ke exon and big po ni tum ke Karbi akhaya tum ta non ke thekri beha bepara na thupa prangdun bom mati chihung bom tanglo sonsi di pharong supi bithilangsu Sundar Singh timungarong amikar Bivel Milik lapen Hema Hansipia tuma supi adagwam Jasmine Milikpi vorengang hoya phan choton lokli pin pen kireng abar sai donang jipu kamatha parsik ponsi di pharong supi M0 top block 1 room number 4041 Iliris Enterprise akimi kulat ingpuponlo ahoklo bidi sorejong sidoliputi sorkar kerap mate voreng ang hoy abipin setami beha bepar penlokta hemtuni sikachelana I unja jakongdu lasan taksi pini Jasmine Milikpi setami matha pon pangching ponsi Iliris Enterprise pu amen irponsi kulat kimi ingpuponlo bangso kulat along anam mesen pen mate non festival offer soarlu lapen supin suatum aking op sendel anparta klimso maratum school kidun aking op setami longponji bokajan pen Rajiv Sondrongpi Karbi Longri Abirta si nili menke Jasmine Milikpi nangli tum nili kulat long ke wang pot choropik lo ninga klong pening sampik lo kulat amen lake Iliris Enterprise kulo nangli tum ke wang non mesen ador long ponji school king of pu pendang lok cheng lo pendang lok long ponji
arloso pin somar tibe kithi tum phan anta mesen king of hai longpon po nang litom bang ignot zum hek tan longpon po mesen ador mesen mithang arleng hizan akulat lo lake nang litom bang itame nang litum jong si kachini ji ninghang klarda kalam jir chini ninghang liputangte contact number ladak nang kolik no ni number pipo 9387582052 nang litum nang contact ignot Nitong latin solat ini itu pun lo opal atau begini. offer bang ke chengpon bom lo patumi offer ke chengpon po pinipen sia kula tangkang tulang po si offer ke puja offer doji 10% non ta 10% on discount pipon bom lo mesen longpon po contact number lagi PG 9378 Karbi Longri Administration atum cepatur pipanalong District Vice Standing Committee on Pay Fixation atum cerabdong si GT ni phai Kriner Keparni Dipu Langkung Habe Memorial Town Hall along Assam Govalong Non-Gazetted Officer Chokomar Retire Bang Pokebra Kethom atumaphan Verify Certificate Keronpon La Somay along Karbi ang the certificate over to him. Long Deputy Commissioner Nero Laphang Chupi, KAAC Chairman Raju Tisu, MEC Juni Timong Lapian, Kaprek Manpeng Kiduatum Chetong. Especially আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমাৰ নন গেজেটেড যিমানখিনি ৰিটায়াৰিং অফিচাৰ আৰু লগতে যিসকল এমপ্লয়ী অলৰেডি ৰিটায়াৰ্ড হৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুবেই আনন্দিত দিন কাৰণ অসম চৰকাৰে এই বছৰৰ 9/7/2025 এখন এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ যোগেদি আমাৰ বিভিন্ন জিলাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কমিটি গঠন কৰা হৈছে অন পে ফিক্সেশ্যন একৰ্ডিংলি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনতো আমাৰ দুবাৰমান মিটিং হৈ গৈছে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমি চৰকাৰৰ যিহেতু আমাক এখন এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ যোগেদি যিহেতু আমাক দিয়া হৈছে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে হুকুম দিয়া হৈছে সেই অনুযায়ী আমি কমিটিখিনি যিমানখিনি আমাৰ পেণ্ডিং ৰিটায়াৰমেণ্ট যোৱা আৰু লগতে যাবলগীয়া যিসকল চাকৰি 3 বছৰ বা 36 মান্থ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে এই বিজ্ঞপ্তি অৰ্ডাৰ যোগেদি এইটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি উইদিন 2 months আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিজ্ঞপ্তিখন ওলোৱাৰ লগে লগে উইদিন 2 months আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ এতিয়াও আমাৰ হাতত বহুত আহি পৰিছে আজিৰ তাৰিখত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিমানখিনি ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীসকলৰ কাৰণে আমি আজি টোটেল 53 জন আমাৰ এমপ্লয়ীসকলক আমি চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ কাৰণ আমি বিগত দিনত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি পেঞ্চনলৈ যাব বা পেঞ্চন অলৰেডি গৈছে তেখেতসকলৰ কষ্ট পেঞ্চন পেপাৰ ৰেডি নহয় ডকুমেণ্টছ ৰেডি নহয় সেই ৰেডি নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহুত কষ্ট ভুগিবলগীয়া হয় কিছুমানে নেকাও আছে কিছুমান তেখেতসকলে মৰি গৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ পেঞ্চন পেপাৰো তেনেকুৱা ৰেডি নহয় সেইকাৰণে আমি অন বিহাফ অফ কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এমপ্লয়ীসকলক ইমান ধুনীয়া কৰি পেলাই আমাক ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে আজি উৎফুল্লিত আৰু আমাৰ এমপ্লয়ীসকল উৎফুল্লিত কাৰণ তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰত ভাল মনেৰে যাব যিদিনাখন তেখেতসকলে ৰিটায়াৰমেণ্টত যাব তেখেতসকলে সেই ডিউলি ভেৰিফাইড চাৰ্টিফিকেট হাতে লৈ যাব আগৰ নিচিনাকৈ তেখেতসকলে ড'ৰ টু ড'ৰ বাট পাতি পেলাই খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই ইটোৰ পৰা ইটো ঘৰলৈকে যাব নালাগে সেইকাৰণে বিৰাট উৎফুল্লিত সকলোৱে আৰু দিব পৰাকৈ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ছাৰকো ডক্টৰ তুলিৰাম লাহন ছাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে আমাৰ চেয়াৰমেনক পঠাইছে তেখেতৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ চেয়াৰমেন শ্ৰী ৰাজু ছাৰক এই প্ৰগ্ৰামখনত চিফ গেষ্ট হিচাপে তেখেতক দায়িত্ব দিছে আৰু তেখেত আহিছে আৰু প্ৰগ্ৰামখিনি ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰি পেলাই আমি শেষ কৰিছোঁ Bini Abirta Lansi Kangton lo Kardom.